Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailinga di tinagan nga Stephanie at taga-probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag, adyak tupulos malipatan. Barang makaipaay iti liwliwa kadag iti naayat adumdumheg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Stephanie dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Asino ti akin cellphone itinagoni? Ay sus, nangaglimap ti cellphone ko. No, asino mat namin at nag-text kat madama ti klase mi. Asino ko na? Nagtakdaran ni ma'am. Sigurado a capturean ng ti cellphone ko. Hala ka, Stephanie. Nagtakdaran ni ma'am. Apay ngamin adi mo ino-off ta cellphone mo. Nalipatak na rod. Di kan agtagtagari. Sige, no awan ti agsao, awan ti agreses. Ni Stephanie, ma'am. Cellphone na tinaguni. Pudno ka di, Stephanie? Uwan ma'am. Sorry. Ala, basa ti text mo kat iyag mo kanyak ta cellphone mo. Ala inton Friday, ha? Yes, ma'am. Amom maiparit ti ag cellphone ti tuunag ti classroom. No madama ti klase, nga mag-cellphone ka. Sorry, ma'am. Nalipata kami nga in-off. Saanan ang maulit? Awanan ti cellphone ko, Jemmer. Kinapture ni Ma'am Aniway. Nagsasaro no ngamin ti text mo. Sorry, Stephanie, ha? Kunak namin nung nakasilent ti cellphone mo. Nalipatak na rod. Kaya't ko la kumaadamagan. No kaya't mo ti banana kyo ameriendaan. Taigatangan ka kuma. Ngamin, may ibusan tila ko ni Nana Margie. Bayamon Friday to kanon ang maala. O, di ka agtetext iti uray asino a babae When Stephanie, danag mo na ya. Si kalaang ti love ko. Promise mo day ta. When, promise. Si kalaang ti ayatek. Damag ko kat adda ka no boyfriend mo iti pagadalan nyo, anak ko. Nanang. Ti kumapay panagadal mo tinto na ram. Makauray da ita boyfriend. Ubing kayo pa'y. Uwan, nanang. Uwan ko na ngam amangan no sa bali matar aramidam. Ikarikadyak paybay anti panagadal ko. Gaputadyak kayat abo mabadag iti grades ko. Kan maysa, kayat ko ti agadal iti college. No kasta nga road. Danggam dag iti pamagbagakan ka. Tapno pagadalan ka iti kolehyo. Uwan, nanang. Jemmer, naamuan ni nanang kung ada relasyon ta. Kahit, anya ti kunana. Kunana abay-bay akano pala ang ti panaki boyfriend. Ngamin, ubingak pa'y kano. Anya nga itinsungbat mo. Wan ko naklatan diyak kaya ti makibrekan ka. Gaputa love ka. Uray siya, Stephanie. Diyak kaya't nga-break ta. Saan na bale? Tamo ti limitasyon ta. Wan, Jemmer. Kan maysa, umadanin ti bakasyon. Agin na dayuta manon. Wen nga rod. Agawid kami jay ili datatang. Aggardin kami manen. Kanayon nakto ateksan Wen di ka madanagan. Agkita tanto manen, inton pa nagsasarak iti kolehyo. Geraldine, agtagaw taman pa dito stage. Buyaan ta da Jemmer nga gay ayam iti volleyball. Wana, amukmut lang akayat mo abuyaan ni labs mo. Anya? Katwan mat. Manulangan nga daw. Kat graduation tayo ni Stephanie. Ay, kasarang nga iti relasyon nyo ka ni Jemmer. Di, da kami latta. Sa bagay. Adamot cellphone nyo. Agtin next kayo latta. Wen Geraldine. Gasa. Talaga I love you titunggal maysa. Panagkunak.
Isunti kayat ko ang makatakunay-nay iti tumpal biyag. Saan nga tangag baliw day taarik nam kankwana? Laglagi pam. First boyfriend mo pay laang ni Jemmer. Kan high school tayo pay laang. Diyak ka mo, Geraldine. Tadyak ka mo noon niya ti pagbanagan ti ayan ayat miyadwa. Basta ita, naragsakak iti relasyon mi. Sa bagay. Iso na pagnumuan mi amay may sa pagadalan ti pag-enrollan mi iti college. Uray saan nagpada ti kurso mi. Basta agpada kami ti eskwelaan. Agasam dayta. Talaga ana in love kayo iti tunggal maysa. Kastoy gayam ti college life ako nada, Jemmer. Narigat, kan ado ti masapsapon. Wen nga rod, Stephanie. Ngampat check. Kabalan tayo dahito eh. Basta ramidan tayo ti amin ang kabalan tayo. Wan matket di Agadal ta na imbag. Para iti masakbayan ta, Stephanie. Ken para iti agbalin to a pamilyata. Agasam, amom itan a panunutan ti agbalin a pamilyata, Jemmer. Katuwa na. Saan ta nga umububing? Isuanas ken nga amuta a panunutan ti masakbayan. Wan matket di Ay, ala, umadanin ti next class ko. Panawan ka dito yan Sige lang. Ket, awan gayam. Alam dagiti newspaper kan magazine a papaalam. Ay, wan gaya man niya. Aramatan mo iti subject mo iti next class. Ay, awan. Agkabaw ka talaga ni Stephanie. Sika talaga. Sige nga, Rod. Thank you, Okay. Ingka nga Ruden, tapno di ka maladaw. Agananad ka kuma. Ay na, talaga adi kay mapagsinakin ni Jemar anak ko. Wan nanang, gaputa si ipod na adaan kami ti relasyon idi high school kami, saan ang nagbaliw ti riknak kan kuana. Ala, di kan paritan. Gaputa uray anya ter aramida ket dinakmut dengdenggen. Sorry nanang. Ngam di kay madanagan. Amo mi ti limitasyon mi. Kitaan nyo, third year college kami. Kat very good kami lakta. Alawunan. Kat sapay lako mata itultuloy yun ay tapanagsingsingpet yaw. Wan nanang. Takas iti kanayon ko nga ibaga. Para matla kada kayo ti amin, anak ko. Apay nga ta, Mark. Jack mo tan makitkita ni Jemmer. Out of coverage pa iti cellphone na. Kan sigun ka dagiti gagayam na. Saanon asimsimrak iti mano alawas. Jack met ammo, no apay. Awan mo't ngamin pagdamaga kada duma. Saan ka di ako nam idingag kailyan kayo? Wen, no aglogo na. 30 minutos siguro ti biyahe. No saan pa asumrak? Kano saan ko pa makontak? Pangaasim man, ingka sarungkaran. Pangaasim Mark. Jack ngaminon makaigna. Jack kon mapagsusurot ti pampanunutek. Stephanie, agrelax ka lang. Kasano nga agrelaksak? Kalaat mo't ngamin asan asimsimrak iti klase na. Ay, sabay ko ma. Tawan ti daka sa napasamak ni Jemmer. Awanan, Geraldine. Nalipatan siguro ni Jemmer. Di namot tan malagip ti agparik na. Di ka nagsangit, Stephanie. Urayam amangan mat no adda nakakumikuman na. Imposible dayta. Tauray kasano kakumikum da dya tao. Agparik na latang, agparik na. Apay nga ta. Diyak nga rudam mo. Aglalaukan ti marikrik na. Amang ano dan sa bali akayan ayat na. Uwano, nangasawa kit din. Uwano, adatisan anasaya at anapasamak kan kwa na. Unay kalakit din daya, Stephanie. Tila mapampanunot mo. Aguray ka ma, Geraldine. Apay?
kasla. Anda na lamiis nga angin anang aplaw kanyak. Jak maawatan ti panagtimbayok. Anya? Da ka sa partaan da ito'y. Patsag nga da ka ipapanan na da ito'y amarikrik-nak. Ay, si kamot Stephanie. Di ka man unay mamatpati ka dagitang nga inuugma apamati. Patsanak ko ma. Ay, Diyos ko, sabay ko mata nagbidutak iti pampanunutak. Huston. Agawid taman langan. Kan dumagas talangan ijay chapel. Tapno mapunas no anyaman day ta amarikrik-nam. Inta agkararag. Awanan ni Stephanie. Awanan ti maramitan tayo. Anya day tangay bagbaga, Mark. Lawagam kumamot Agkalma ka kumalaeng. Timbilin ko kan katisong batam. Kasano, nakitam ka din ni Jemer ijabalayda. Apay kano asaan asimsimrag. Kan apay adinak tineteksan. Sagay saan ko matagdamag. Sorry. Nas ka na maamon tayo to'y. At dagayam na dagsa na sakit ni Jemer. Iso asan asimsimrag. Kanda dadal ti SIM card na. Iso nga awan pang kontak na kan ka. Anya? Katitagsa pa. Idi adak pala jilugan. Ada na awat ko atex. Ibagbagada nga awan ka no ni Jemar. Jak imbagada aguskan ka. Tap na makapag-exam ka na sayaat. Saan? Saan? Ibabawim timbagam. Saan napod na dayta? Saan? Lading itak. Ngampod no timbagak, Stephanie. Kapunta mismo ni tatang natin ang itex kanyak. Gemma! Nagsakit na nang. Diyak pulos ni namnama at tinaragsak ka relasyon mi ka ni Jemer. Kat samot kayam ti pagbanagan na. Apoy na pasamag ti kastoy nanang. Stephanie, anak ko. Pangaasim. Gusto ko manday ta panagsang-sangit mo. Maasyan akon kan ka. Kaputa day talatan agsang-sangit teraramidam. Nagsakit nanang. Inay-aywanan mi ti relasyon mi. Ngam kastoy mat kayam. Apoy na pasamag daytoy. Di ka agsao iti kasta, anak ko. Saan tayo atengel tibiyag tayo? Amin tayo kat isubli tayo tibulod tayo abiyag. Iso na lang. Saan tayo nga agkikitan? Nanang, kaya't ko makita tinobyo. Uy, nanak ko. Di ka matanagan. Siya ka mismo ti kadwam amapan iti lugar da. Apay nga minadina yung bagbaga kanyak ti kasasaad na. Tapno mukmat ko ba? Awan ti makasumpat iti dayta, anak ko. Gaputado ti mabalin a rason. No apay adi na impudnokan ka ti amin. Stephanie, may sa atawan ng tinapalabas. Ngam, naliday ka pa'y laang. Tulungam ko matibagim. Tapno makalipat ka matan. Uwan nagpaiso, Stephanie. Si kamat lati marigatan. No tinapalabas ti kanayo na pampanunutay. Uray nga minanya ti Aramida. Diyak malipatan ni Jemer. Nang runa no kas di amalaglagip ko dagiti karin karimi ti tunggal maysa. Awanan ni Jemer. Iso apang asim. Tapanunutan mat tibagim. Sana mabalin na kastalatan na kanayon. Juan Mark, Geraldine, Ikarik,
Aramidak dagita balakad yo. Rumbang laeng. Gaputa uray da kami agagayam mo. Masakitan kami mat itinapasamak kada kayo. Hanggang awanen ti rumbang nga aramidan tayo, no di ti panangaklon iti amihin. Congratulations, anak ko. Agyaman ak nanang, kamaudyanan na. Nakalpasak matlaangin iti kina maestra. Ungarod, anak ko. Kat bunga dayta, ti panagan-anos mo. Bunga matan ti panagsakripisyo yo, kan panang support tayo kanyak nanang. Iso abaligi tayo daytoy adwa. Congratulations, Stephanie. Ha? Ada kayo? Tata Bernulo? Wen, balasang ko. Tao may kunarayan ti panagturpos mo. Agyaman ak unay, tata. Ay, agyaman akapsat. Gapo iti panangipakita yo, iti pamatag yo ken ni Stefan, nga anak ko. Tawanan niya man nakabsat. Gapo ta napatagmutan kanya ti anak mo. Jemer, adak man nandito'y nakaita naman. Awit ko ti diploma. No ada ka pa'y kuma. Duwata kuma naggraduar ita. Ngam sana baali. Gaputa amok. Naragsak ka itan di tayan mo. Kandi ka magdanagan. Ituloy ko amin nga rapapta. Husto na, anak ko. Itay pa'y lang agsangsangit ka. Kaya't ko lang nga irwarami na marikrik na nanang. Stepan na ipalasan ko. Kat nanang, Tata Bernulo, imatangan niyo kumatipan ang ibagak iti karik ka ni Jemer. Ikarik. Diya akong agayat pa'y. Kaputa si kalaan, Jemer. Ti ay-ayat. Agtawanak itan iti 40, Mr. Lonely. Ngem makalwa aklatta, tunggal malagip ko. Jakon nagayat pa'y, gapu taday di Jimmer laeng, tiim mo na, ken naudi nga ayat ko. Alakastan, katagyaman ak unay, tuy pagayam mo, Stephanie. Agyaman ak mga pagayam, Stephanie, iti daytoy apakasaritaam. Dayawen ka, iti kinapudnom nga agayat. Tauray manon atawan tinapalabas, ngem di kalatan nagayat iti sabali. Ngem saan met amabalin, apaibalod kalatan iti liday amarikrignam. Itanem mon tinapalabas, ket sangwam ti biag mo. Saan pa'y analadaw ti amin, tapno sa pulam at tiragsak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Stephanie at taga-probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan ken iti materiksyon Virgie Paglay. Sound effects June Rebotazo. Computer recording technician Joffer Basit. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.